खुरमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी बपुन मपो तराम ओक्सरी हजु फावगी मरुब पावटा Ministry of Textile की गाइडलाइन असिना लमदम असिगे फिसाबी कयादा अवाब पीगनी हाइना ICM के चेयरमैन ना फोंदोखरे पाउसिंग संदोंग पिजरी Ministry of Textile की नौन पीरिबा गाइडलाइन असिना मणिपुर की फिसाबी कयादा अवाब चैतेंग पीगनी हाइना ngasi रूपमहल दा पांगथोपा कोऑपरेटिव यूनियन की खना नैनबगी मिफमदा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की प्रेसिडेंट ओइबत नतना ICM के चेयरमैन सु ओइरिबा एल टोम्पी सकना फोंदोखरे खना नैनबगी थोरम अदुदा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट एस सौक्टोम्बी देवी जॉइंट रजिस्टर TS मनाउ कोऑपरेटिव यूनियन की बोर्ड मेंबर कयाना मरु ओइबा मियोइसिंग ओइना सरुप याखे मणिपुर की मफम कयादगी लाखवा फिसाबी कयासु सरुप याखे चेयरमैन टोम्पी सकना मखा तादुना Ministry of Textile की गाइडलाइन द पीरिबा क्राइटेरिया सिंग असिना सामना फिसादुना हिंजरिबा फिसाबी सिंगदा सोइदना चैतेंग पीगनी क्राइटेरिया असिगी मतुंग इन्ना ग्रांट अमदि सब्सिडी पीबगी अककनबा नीति नियम यावरी लोइनना NHDC दगी लंग लैगदबनी हाइना सेक्शन वासु पल्ली NHDC दगी लंग लैबा हाइबसी क्लस्टर अमदि एपेक्स बॉडी खक्तना ngमगनी क्राइटेरिया असिगी मतुंग इन्ना फिसाबी सिंगना करिगुंबा मार्केटिंग लंग लैबा तारबसु मदुगे सब साबा डॉक्यूमेंट सिंग उतकदबनी हाइब वाफम सिंगसु यावरी मसिग मकया सिंग असि मली लेनब सिंगना यंगसिंदुना फिसाबी सिंगी खल्लगा कोमथोक पिबा तंगाई फदे महान मखा तारदुना रिवाइवल पैकेज की अहानबा फेस अमदी अनिसुबा फेस खनबा लोइख्रे अहुमसुबा फेस की मियोय लिसिंग अमरोंगी फॉर्म दा असोइबा कया यावबना मतम खरा थेंगथखी फिसाबी कया की खुदोंसानबगी दमक मार्केटिंग इंसेंटिव फंगनबना सिंगबा मणिपुर सरकार ना भारत सरकार दा फॉर्म थाजिनबा याननबा होनबियो प्राइमरी वुमेन सोसाइटी कया की अवाब यंगलगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की गाइडलाइन असी खरा सनोक सादोकनबा होनबियो हाइखे Music first phase, second phase and any one can get third phase. Poina, Morona, third phase, the Baros, state government, director of commerce industry, the third phase, the Lamdavia, Adu, I coin a 1 hour around district mappers, the 1,000 beneficiary room Lewi, Millisingum, try the Lissingum room Lewi, try the Lissingum there, Masi, Marwin, I quay, Naudra, but when I quay, Naudra, say, I quay, what did Tomatanda, when you can some mistake, mistakes in my Shabdopolo, and Shabdopolo, everything there. I quay Mohana, resubmit over Yanaba, Manipur Sarkagi, Rosangam Weba, Director of Commerce Industry now, Minister of Sector, Government of India. Amona, submit Kiatabidana, I quay resubmit Waloriba, society of Pumuse, Sikana, Nanabida, resubmit over and you have opened say, Amona, Manipur Sarkagi. Director of Commerce Industry Makada, Lady Avakoyi, Shatan P, and Director of Commerce Industry, I quit a machine, and when I quay machine party, but honorable minister, I quay Hajaba, when an honorable minister, I quay see Hajaba and I quay Miam and Asim, what if or sitting in my way low behind the level. Naram Tong Bazada, Nasi Nongalamdai Pung Anirom Taba Matamda, Gari workshop Amadi Nga Yon Pam Yauna, Dokan Nipan Maina Sakre. May adu karam na horok kibano haibigi asyeng bakang bangamdri. May sakpa adu da lopa la kayagi malsang mang takre. Fire service ki kambu sing na may kanbigi thabak sa thabadagi makhata na may sakadaba sing dagi kalawre haike. Maitay National Front Kanglaipa ki makhada Maitay Kanbalup Kawalup ama semkre. Kangembam Ningtiamzau Maitay bu President Amati Kontozam Priyo Maitay bu Secretary Oina Khankre Haina. Maitay National Front Mayai Losangna Kangalapre. All India Pre-Medical Testa Manipur gi Oina Sega Road Kwarapam Lekai Digi Alex Kangabamna Makok Oire. Rohada Let Sahibna Anisuba Position Tare. Hiram Sida Report Ama. All India Pre-Medical Test Manipur gi Oina Sega Road Kwarapam Lekai Digi Alex Kangabamna Makok Oire Aduga Hairangoi Thongdagi Ronda Latsai Fosangmamna second position taki. Alex na Apunba Mark Chatret Kungi Manunda Chamga Sumna Nipan Funky Mahangna Chemistry subject ki Apunba Mark Chama Marifugi Manunda Sama Kuntra Nipan Botany Amadi Zoology ki Apunba Mark Chahum Humpugi Manunda Sani Humbudrama Panamadi Physics subject ki Apunba Mark Sama Marifugi Manunda Marpudrama Toy Funky Bani. Aina Hajaning Badi Kashu Adugumbi Kalaga and the Ningai Lake line a Pirapa brain, me could look Palini, Adu brain of Fazana Sishanaraga,
मफम चाबदा सिजनरगा मा कई चानागी दो मसाना रियलाइज तौजरगा मा दु ngam ning ngam mui tawraga da effort to chumna thadaraga mai pakpa phangani ne khanje ronda latsaif na apunba mak chatret kungi manungda chamuri marfudra mapan phangki mahak na medical line da changduna miyam gi mapung phaba seva tawba pamda natana hospital amma manipur da lingduna manipur bu health sector de hena maming leina na bahona gani haki. I want every one of my juniors to shikumba motive do leiraga moina any field work taro music taro art taro painting taro dance anything moina they should akoigi state the akoigi roots to adu to glorify it among other people. That should be their motive. Alex ki apokpa ke iboy amale kidre apokpi kangabam ongbi leima debina nomo gi afangba thabak suduna machani thaklakpane hari. Alex ki machanupi amakak leri yamna lairaba imung ama oirabasu macha mi oinanaba ikaiba kya thadoktuna mi gi thabak suduna macha yolakpane haike karigumba kandasu sira haiba fawba khalei cometna sponsor tawduna makok oiba phangmani haiba wafamsu apokpi na phungdorke adu ji ko khambang khangjeba pasagi awat pangakta maning thungda ngarang ko khoi khanaraga sara heran tum ronda gi apokpa Dr. Lat Saib amadi apokpi posangam ongbi Sarmila Devina ISTB News da phongdoropada nupi ngakta machimana ohumni ronda na ani subani aldi mamangda Nilgrims ke topper ni macha sembada mama mapa gi cooperation yam changi angang singda pressure yamna pidaba darkar ta habu wafam su phongdorki to ai bu haijawadi mama mapa singsi example ma set tawraka macha singsi they are copycats they copy us akoina chinthi ra sumo copy tawni akoina afaba tawr su copy tawni aduna best way is we have to show them a way aduni ina hajani isa mama se me de mama na men ne na mama mayam se koi imum se harmony prok na ba men di mama gi role ISTB pawgi damak en Ranjan amadi Naroibam Phillips Imphal Manipur University ki Anthropology Department ki conference holder ngarang degi hongna chatharakiba ani suba youth leadership training program ngasi lotion crime Club 25 International na Manipur University ke loina na sin kaba training program aduda tawantongam school gi mahairoi sing yauna naha singda expert sing na naha ama oibada kari magun siangadage amadi kunai ama samgatpada naha singi thaudang kari lebage haibagi matangda wangang loina na interaction program ama supangthoke training program asigi convener kanguzam karnajitna karigidamak thoram asi pangthopono haibagi matangda wafong kaya phongdorakhi akoigi youth sing asida matogram leadership quality si engana tungda matogram na to future ki leader mo kadage have the different area sing the different speaker kya amana resource person kya amana ngang singa moru interaction tongna bani moru topic sing di electricity first aid the meditation the traffic system police of Manipur different topic hiram kya asta koina expert sing asi kauraga mokoi moru na direct face to face interaction ni moru na masi pangtu si nungi ba kogi MN object haraga di angang sing leadership quality ji hengana bani angang mogi potential sing utilize tawraga patokono angang sing bo tungi matokono leader mo kadagi habigi pandam da Club 25 International Manipur na so to da noraga hai basi department si anthropology department conference holds da koi tumini sumna pangtu jaga da Kaisam Sagai Foundation Manipur na sinduna afaba mairoida mana pibagi thoram ama North Ewasida Leiba Tampa Hotel da ngasi pangthokre Mapalak subu ina pangthokiba thoram aduda Romal Theatre gi chairman K Heramani amadi foundation asigi miyoy kaya su sarup yakhi wangang ki basing na phongdokibada mahiro sing polling thogot pa oina award asi pibani haiki tungda mahiro kaya da mana mathum su yanthokhi Yaripok Lai Manaida Handakta Yumdakta Sagalakniba Nupa Masa Singi Residential Study Center Haiba Boarding Center Asina Yumthang Nariba Singda Sauna Akaiba Pidakadaba Laibana Miyamna Center Asi Tingzale Haina Joint Action Committee Against the Residential Study Center na Thadorok Pacharol Amana Kangalakde Manila Naba Singna Thuna Thaba Packet Pinaba Imphal Iski DC Gipuningsu Singsilakde Thambal Kong Junior High School da Assistant Hindi Graduate Teachers OIB TS Renu Devi Mapureba Oinam Zogindro Singamaka Sanampukri Mapandegi Miyoy Asida Dalit Sahitya Academy Assam State Committee na Dr. Ambedkar National Award Pirapada School Asigi Teaching Non-Teaching Staff Amadi Mahiru Singh na Harawa Phondorakle
लोशिलपदा मरोइबा पाउ अमखना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की गाइडलाइन असिना लमदम असिगी फिसाबी कयादा अवाबा पीगनी हाइना ICM के चेयरमैन फोंदोखरे पाउ मियंग ताबिरी पुनमको अमुकहना परमजरी